doon tinahuli namin. Siya na boso sa tinahuli na tua. Siya na niya masuhod namin lang sa ato para sa pinumahami. Alay sa ilong bukas sa kami, muna suhod namin. Amang pag-usin namin. Asa marmula na uli, marmula na rin kan. Baydang madali kami, huwag kang mula-mula. Mulai diba, amang palusin namin. Biyak ka alu-alu, mga sahat na kanini, ipasahat ka. Orang ni hula-hula, dua mata pamula ni huli atau mata dua tangan sa sama alu-alu sini. Jadi apa? Amang suhud namin. Asa pasahat kami, boras pir. Tuhan mo na boras suhud namin. Atau amang palusin namin. Asa hula-hula to kami, para borpir. Na binuan niya kay nata bay daw ma gudang yati asa pasahat kami boras pir. Bay daw.
kami boras pun. Last rohani ibadat, last nang rohani timo. Tungsuati pe, sosadia na buhay terpasangat kami. Siap kami horong hula-hula muna boras pun. Kata ni si dua masih dorong kami. Asa si Titi masih gopak gorang-gorang tangarahuna. Oh di sosadia. Nah buhay terpasangat kami tuh kamu na boras hut kami paru bepin. Saya durang atau namang gohi di hawu pasu-pasu. Di hawu ang baru nangis sama orang. Oh, betul. Sebetulnya yang berat lebaran si orang kata Itu deh, kapan apa? Lada, si orang asli, terus sama orang asalong terjadi di sana. Iya, orang udah kali koperasi, orang ada. Bersama dia mana tadi bola speed, ang baru nari. Ada yang lebih itu pak, tapi saya tidak tahu. Dia masih di studio. Bersama dia bola speed ini akan tulang muna. Karena sekarang dia ada tujuan lagi. Oh, lo ada sana. Dua, terima kopi hotel pasangan. Terima tuh dia di pengalaman. Iya, betul. Tangan harus bisa kami keluar suara. Mana? Nerohamu nang bagiteo baru bodir. Dia masuk mana tahu nih itu pir babak pir baru masalah. Pir bagi itu tapi kesalahan saya jujur mana kapang bawa. Karena memang baru raja nami raja ula-ula. Dokter tuhamuna dan kalau sami tinggal di pasangan di pasangan itu kami sepuluh sudah dokter sonata ini baru kami udah siapa lo mah karena serang dilihat-lihat boras mah kami nama jalo baru gue bin nabi nasamuna tugadda nama dia muna raja ulang kami nama kalian sesudah raja nami nunga takas pas tamu na tuh kami salung na tamu lima tuh bere muna doa papa muna pertemuan dokter kami mana teon tinggal pasani na tuh tuh kami bago dapat satu mah nanti dudurian boras mah kami nama jalo baru gue bin nabi nasamuna saya mah ganda mah direjai nama kalian ini mereka nami pengai ala roro hong kasahatan kahadana uli hadana dengkan terlumui ma berpikir di kami salung na terlumui ma di paramuna di ramunom roro hang na dapat kamu na raja nami so na tarinya juga dorong nami dan sakit pulung dan sakit di badia dan sudah nang sobani kami ma dapat kamu na raja ulo nami arsibiran nami na so dari setia mana sobi ya raja nami lerong nami dong minum tunggu jahamuna lo mata bentuk kami ima dalam nami manoba amu dari janami lasmarwani rajai najala di arol nami mata bentuk kamu kuti mata dari janami maksud nanti oke itu semarwakas dan sama dengan nanti tong romang gabi majalah horas amu na perkusi nami lagi nanti ala roma nami maksumpa turaja di ulang nami salahuna bahan mamang godang sopai mabai kalau memang dapat turaja di ulang
Doon gusto suara pagkauli namin ang mga Diyos namin. Sa lasaro namin pasat kami. Tahun minggu sudah pasat kami raja namin. Matanya mamutututo matadiwata. Kasabuy lubig balga pasatan namin gabi ni dulo namin poroknya mau. Sabuy lubig balga tuari ng rol. Pasatan namin to ang mga raja ni rol namin. Sa mga hatan ni naladuy marawan namin raja namin. Sitidik na si Papa, borang-borang mabarahok na. O si dia pwede na pasat kami. Ay excuse doon gusto suara to muna. Raja ni hula-hula namin sa luna. Saya matalibatama menunggu pas-pasulan. Bago ito, tiba-tiba mo do. Ay, datiyo. Malaho, mataoni, iwas namin. Masih marohan naman talibata, tanya mau dibuhat tah. Tulong na yun. Ang iyang matong, tulong ka muna. Dapotan pa sa pinaloma. Tutulong ka muna. Tutong dapotan, buwan ni datiyo. So, kung nima doon, hindi siya now, pinasama muna po jaluhan ng rasarohan namin. Atong sumangatan ni siguro doon, atong kahulong namin. Asa ay nitaw-tulog ba? Tumataw, pariya. Tutuliya muna. Sa luhong na ako na suhong na yung mga alangka. Sa ikuchi matong napota pa sa uli. Asa ay lang naman hatong-hatong na to, nangyagatan ito, pinaruliya. Oras sa mirajan, hula-hula mo naman sa lor. Suwang-suwang nang dihamo na ko na suhot namin na mga liya. Sinubuli na kayo mga suhot namin, haday hupa, hata, hula-hula namin. Ato mahita, pauli ate ba? Ato, ay masahusik kopi hamizo ko na suhot namin. Masahup ako yung hamizo. Now, bisa lo hambol na tiyo. Roho mang baru susu halang buhan. Arhat ate? Sige arhat ka? Ato hamil pe. Lasro hamu, lasro hanami. Polo pe sumadyan no. Meme namin. Marmebe pahoppo. Lasma rohani hamu bola suhut namin. Kali hamu bola suhut namin molo pe. Holan. Daina. Doh pahoppo na boy. Kumeme namin. Lasma hamu bola suhut namin dah. Atong yapi sa horas. Atong gusto mga una sa rohami lao marmebe. Lumo bidi pahoppo. Na pahoppo namin hot. Bay daw nahoppo sa ulo.
ate mah. Nomor tadi ba din naman. Iya, mau berbeda korpos. Kalau kamu mau sina. Iya. Sorry ba. Kalau mau berbeda. Sambil membuat kami morong atau pemerintah di itu nanti soalnya pesannya ada sekali pada mobilnya ada Tidak bisa sa mobi di kahokto. Bola itu semua ini nemi. Doho. Nama Tuhan mo na bahite iyaka sito suara. Ang iya bato ako halas rohay. Diha mo na bola suot namin di mobi ng kahokto. So ang hata ni siguro maluhon namin. So ang nahulot kami Tuhan mo na. Asa sini di masih bola pangalit na. Pagkaksa sa iya. Meme. Naku itra sa tabi Tuhan mo na bola suot namin di ng kahokto. Saya kat tadi bata matong naman ko hindi kami paso-paso. Magtuturo sa kami ko na suot. Kaya na Tuhan. yang dinarohan muna pakaratong meme na ulit ni menalingkan tubere muna manang boro muna dohto muna sa loob ng karajaan ini
Kubirik kami do sayang dia maka di nama itu sama tangan mulai sasa menauli saat ngadengkan kata mulai bola hasudun nami terhubung maka keluarga ni amal ni tiada di sana raja nami raja ni ulah kami mengkok maka melatih tinggal bahasa nak saat mulai hari yang mengharapkan dulu dia Hor semahami para jalan ngomuna nama calo meme nauli meme nadingkan nabi masalah mulai saya lagi pagat nama dirajai nama dia betul. Kita sampai nama siapa bodoh. Pulau Naul dia sadarion. Lima naung masih bodoh. Atau asa tinggal awat dia biar cepat masuk. Baik tahu asa anak separuh masuk. Isi jodoh.